Na levoj strani se nalazi meni banera i slajdera, a na desnoj sadržaj banera ili slajdera. U meniju možete dodati nove banere i nove slajdere, menjati postojeće i menjati raspored prikaza koji se vidi na vašoj prodavnici. U sadržaj unosite naziv slajdera ili banera, obavezno polje, link koji će voditi na željenu stranu kada se klikne na baner ili slajder. Da biste uneli sliku, kliknite dugme Dodaj sliku. Klikom na dugme otvara se folder na vašem računaru. Kada se unese željeni sadržaj, kliknite dugme Sačuvaj.